festivalu Ukusi Vojvodine koji iz godine u godinu sve više osvaja srce Novosađana. Vidite, redovi za hranu su izrazito dugački i možda je neko došao da sluša ovu ili onu vrstu muzike, ali je sigurno su svi došli da klupaju. Pored kvalitetnog muzičkog programa, pravljene su i raznorazne radionice. Ona koja se meni posebno dopala jeste o tome kako se prave štrudle. A još jedna radionica koja je bila organizovana za decu, a koja onako vraća u neku prošlost i iz koje može svašta se nauči, jeste radionica leba i masti. I mislim da nas to sve vraća u detinjstvo i period kada smo mi u pauzama od igre za užinu jeli upravo leba i masti. Polako pada mrak, ljudima fokus sa klope prelazi na piće, ali sva sreća ovde ima puno zanatskih piva, vina, rakija i svega, tako da niko neće ostati ni žedan ni gladan. Dobra vest jeste da festival traje i sutra, tako da svi oni koji su raspoloženi za dobru klopu, dobro druženje i kvalitetan muzički program moraju obavezno stati.